tu jing ka pathen lu set na picha no to ke thona pathen tu hing chom cha he jong le holim na inei da dingo ba hin bible chang mun khat ana veo hetin kum sang ni le som ni le nga kum thupi hi som chan ana holim deu hen kano me nei First Korin mi te henga polin le kha thot bung som le bung gup na chang som le chang thum hi veo hitin i ho in ho zo se wa jong hin akita chen e ho hin ti ni jiuven nata san na achun ding det jingon atia hi bible chang simna ba patheni ni bon se ke wa dingin pathe bu pe taw hen bible chang isimui na lung thim gil ta a hi na ngai tu kha am ti hi tunin na hin dong nen kano me nei aji chu mizo sin ta san na hi inei chit tu ting le ta san na bul pi khanai ki phut chi ti hi to ki thonin ta san na hi hindu ta san loi sa kho tampi ta san loi jong tampi khadingin hizia chu tunia nangin na ta san na hi ding det jing tinga na hinam ti chu amasan anaki ngai tu chet dingin ikidei theni vinei kum sang ni le som le gup pastor ordination kachan masang isep thu them khat ka hin pan no min lang khana chun ka ngai tuin kana to masat na benga State Bank of India na kana to masat na chu ka hin la kang hi mitam tain pamai esa pi jong hin te katin ilam kai ho khalani jeng jong hin a favor lodanu kitile ti thein om de o katin ni khadi bible kasim joding kon final year achai na kum kasim mahim State Bank of India Churachandpur branch sa hin ka gawalunin ahile e ho lam kai ho ta san tha the ka den ai na tot jong chi himai dingin ka ta senin benga bon na tong nom ta lo pidinga benga no hung hai 18 ke jong chen a don bu je jong ke hadi pun ama to ka ki pel do zo chun isu pi ho gang te ho khat a hungin ama hi Churachandpur branch a ka lai chu teng le pensioner ho lo ho ipi jong la bon se ke ja ken kana bui pi ji hi ji a cha e hema ma khat a hi je amini thanglal akitin thanglal ama chun e hin mu chun e mang bible le sim hi ti wa i sia ten khoila man ko te di ngu yung ti chong chi bai bol to e thu wang la in ken jong palal amongin jong ke State Bank of India na ka to hi ka hong pot do dinga chun i sia te to jong ki ho to na ne ya hung pot jong ka hi de pon ken jong ama ho to tong khom dingin ka sei pon ama hon jong ke to tong khom dingin e zol de povin ka cham samahi hungkal sung ke hin amongin jong ke hi sa kholam ai lowai le mission lamahi lut dinga jong hi awai ge ke hi ta cho aje uma ka se ai nidang lai chun ise hon jong iam tia mi athanom tun ham ai lowal ekipedo itidi ham hoi hi acceptable khatin anakoi jivin phat chom khat jovin akum jong ahun hisab ta vin chule ni ho jong hi mo la lut ta lo ding
abang hobung lut zia pastora ke la lut ti habang an umi cho hi cho ji jong chi ding ham confusion khat hi dan khat a hin si movin chilai pet ta chun mi hi mola lut the hi ta lo dan chule akum jong phata ama hon asim dan haw jong aumin ka he in chu ji chun hita ka se palalai pi hi jong le ise ai lo wala sa kho sunga sa khwa hung du mi sona hung du wa lut dinga hi vai ge thim jong ka hita chu o ka ti na hi le ei don bud hi ngei ka sa hi in atot tala abang en hita ai se chu mang vai ge ki se hil ki pathin na sem ding kha vai ge tak lot le lo ai na vai ge tak ti nga kha le noi lama ki zam suk mai ding nei chu e ati chu atot tala bang vai ge ki se hin pathin leng ka ma na tong ding a chu pathin tu se ding aw pathin leng ka ma na tong ding chu vai ge ta hi po je na vai ge ta ting le noi lama khu ki zam su ding nei hi ta ya ti chu ti chu ni pi te nam te thi ma se a hi thi ka se a hi mi pakai leng ka ma dinga na to thena ding chan sa nei na la je ti ai ko ki san chu hi chi thu se chu ki dang ka sa dan chu mi tam tain ka ko ma e ho lim pi hi zat hung la a benga ka ki to ka ki ho lim khom pi pa phat som cha khat sunga hi zat seiman pa hin ka hin khu hi na sa ta e su halna ai lo vai hi la til khawna lien ta eni jin ka hen tu ni chan hin ama hi kanung mu ki te hen khat ve chun thu ka zain ama hi ning kum sang ni le som ni li November October la chun hin hu be ta dan in ka zain ke jong ama kom ain ama te he jong ain hol do a ga kal sun ding hi kanop jing lai ka ngai to lai he ti chu ka ga se no me hi se ole tu in ka Bible sang si mu chu even vai hi le hita ki sun chu ina mu ding we hi sa pa wa chun stand firm in the faith ta sana chun ding det singin atia hi se ti lai ka chu chom chai ho dim ding hi ta sana ding det sing dinga chu je chun sa khu izaram khade tu ni hin ka ga min pha po no min sa khu ka pha po ding ho hi izat pi be se hi lo ding hi je li ham to paleo hin ka no mi ne hi asama ke jong na ka to lai chun philosophy iti de ha philosophy student khat aw min ama hi ka in kom cha khat chun min e ke ho dim pi jing in uncle iti jin khang dong cha khat mi ke khai hiu khat a hin mi phata a hi je ale ni khat hi ka ho lim thana din mun hin lai to mun jong hi lo cha chun ama ko ma chun how many religions are there according to your studies nahon lekha na sim sangoi hi jen na lekha sim na dung ju vai sa kho kiti ho kiti hi izat mong umam ti hi na simai mo kati ka dong ne hi le uncle there were 3 lakhs religions in the world one le se pom pin sa khu hi neu cha hi lak thum tawang hlinget ti chu gul ho loi na nisa ho loi thatha ho loi a si ho loi atama tam chu asu tu hidingin kata san ne hi nangin sa ko hi izat uman he nam katia hi sa ko tampi ke se do zo pun tin tu ni hin ipathin thuwa idu theinaw le igel theinawin Hinduism hi ga vel hi te Hinduism is a parting le sabte pa le not to talk about RSS hot tilovin Rastriya Swavam Sevak Sangh ama hot hu ka sei got a hipon Hinduism zong hi BC sang thum la ya chu anake ana uma hitan ama ho hin
pathin hi aphat dan a hoi dan hi thil dang sanga jong hoi zo a ana ho hi je o Christian se hi sa khu pha ga hi de lo chu chon dan nam tha hoi tu jang te ki hi de lo chi midang sa khun jong a hoi ta cho abol thowai hi ama hon principle ati dim sa kolama aphata ta ne ti liberation chamlat na dan di lowa kona chamlat na thudi lowa kona chamlat na hi ama ho sa khu a uma hi je principle anei jo hi je anina righteousness ti chu chon phat na hi iti ding ham chon phai iti ding ham tie hi right with God pathina kita na nei adei jo hi je athum na hi justification free from sin chon sena kona on thol na hoilo ong yo Christian atu ki bang tho hi lo sa kho ki ti do si lo chong Buddhism hi kumsang ni le zanga Jesu pian basang la ya kuna umahita ye ama ho principle jong chu hoya hoi hi jem suffering there is a suffering ti chu hesu na ki ti su umai hi je ti chu khatna anin aji ipihamitia hi le hesu na chu suffering have a cause aji umai ye ti family desire ngai chat na mi ma ko na ngai chat na chu ani hi je athum na chi pesamitia le mihimin free from suffering ahilovale bondage aji kan tom son sen aji kan toma ko na chu pot do te ding chu ama ho principle ka hi ki cho lina hi le forsaking suffering and desire vanole se na hesu na kiti hole ngai cha na kiti ho chu pai mang ding da sa ding ti cho selo chula ma ho jong apana pha hi cho ai le abana chun khat ka ga sei beno om ke ni le sa khulen ta khat hola a khat ama ho hi BC sangup laya anahitawin vanole se na sa khu ma sa pen roi ka hitawe ati wei hi zong hiding hi ama ho hi koi ho hi wa mi tele Zoroastrian ati wei Zoroaster kiti pa chen nikadi pathin hi kamunge je ati cho pathin pa kamun ka ki ho dim pi ye ti tabang ta chang ai le apathin bin chi phami tele ahura Mazda ati ai chu ahura chu ipiti na ha aching wise missing aching tinai pakai aching pa pakai ching di le ham chu te le Mazda kiti chu God ai lo le pakai pa pathin ati ai hi jam chia chu ama ho principle chi family hi le ata san chi family le judgment thutana ding hi ati chu Christian ten long thutana itiu chula thutan ni ting le thutan na min tin chon pha chon si chu hung ke le khen in tin chon se te hoi lama chon pha te hoi lama la jong sa khola I principle ama ho principle zo hoya hoi cho hoin I ho se hi lo pi ai ko mi sa khu jong hi ivet ko ma hi le a hoya hoi the phana phate phamo lo hi je iti din muna chu ding hi vin ama ho hin azoi se ju judgment thutan na jong anei ju chu teng le thina ko na thodo ki theina life after death hin ho thinunga hi zong hi anei ju hi cho ma ho hin ata sanna wa a ko yu hi cho chu ya cho
mi hem khat cho chon phateng a chon phanai le a thia I tabanga ding ham chon phat na be hela a thia le I taba ding ham ti zong hi anei ki nu chu ama ho ta san no ya chu ipi umam itia hi le mi hem a thi phateng le Sinwat bridge Sinwat lei ki do na hi chu alem ngai hi ti chu hi chila ya lem thei mi o chu koi hi wa me ta la hin khua mi chon pha e ho Christian ho se na hi ta hen lang le ta san cha te mai zong hi lo Christa a hin na nei mi ping tha ho chon phat na a dim set ho chon se nai ki kang se ho chu a thi ting le ama ho chun nom se la hi chi Sinwat le chu nom se la gal kai jiu agal kai ho chu hoilama chi ding hitawan itia hi le ama ho chu garo dimana ati chu van ga mai te nei cho ma hon jong hon van go nei ta bang bang wa chu wan ga ma chu lut ding wa hi je ati wa hi aba na chu mi chon se ho chu I ti de chon phat na jong nei mong lo mi ho cho thi teng le hi chi le chu alem tho ngai hi ipizine mi tia le hi cha zoi se jo thu tan na le ta bang hi chu hi chi thu tan na le chu alam pi chu zo pha ting le mi chon si te chun mi chon pha nom ta alam pi zo thela ma hoding in razar pencil zoom na a him set bled ta bang a him hilaya khol lam zot abang ve ti chu mi chon se hon lam zot tingu le chu zia chu le chu gal kai ji lovin hoya ding hita druzo dimana hilaya chu itu chu ipitina mi taila god mun silai chu diwa hitai ati Christian hoto akiba na tam chula Christian na mi chon pha adaya chon se da thet hi ama ho jong ti tho hi aba na hin khat ka la se be nom kin na chai na jong hita tin Sikhism Sikh ho hi koi ho hita la Punjabi ho na he thei ding ba Churachandpura Punjabi dukan jong uma khola ama ho tabang hyong hin sa kholam thu dola ama hi century som langa laja ama hon sa khu anani jivin ama ho theory of karma anai jivin chu e ho principle tabang hi je azwa ka ga se JP selection te yong ko na min het che dinga ka ga gin char ja ka hin se he JP selection te yong ko Sikh bi ho yu chu Sikhism wo ka Sikhism ho cho ama ho in cycle of rebirth pin hi avel pin ding hi ata san cho ta san na chom cho ta san na chom Christian ta san na jong azule a final a conclusion is a diwi hi jam rebirth ane jevine hi itabangam rebirth pinkit tina hi cho rebirth ti e pidinga pinkit de ham tu ne hin ga veu hi te kanomi nei Christian to aki hian na hi hin lopita khat ka sai hi pathina mi him chi ke ta la chon pha jingai hi zem ai wanga a chon phat zo lo wa mi him khat cho pe na chon phat na pathin to ki ka su sam na zo lo wa ping ho thi ho tu ta we te thi ho chu mun khana chu chance khat anei be ding hi te ka thun bonga hung ping ki tin bong zong chu kilo chula ai la ui cha jong kilo chula gan cha tam pita kilo chu mi hema pina chon phana chu gal zo lo wai le ui cha ham khana ping ki de bong ham kan la chai ne kai ja chu si mi ai hung ping mo he poeti chu ipizene metela hi chon phana chu a chai ngai hi ama holu gel danin vanole sina tul ko chunga hin khoi lakni la sang som li aumin chuteng le tui noi lama jong hin kho chu zat ma chu kinin agom goma chu lakli le sang som gate lang tabang hidida ne hi je
hizat chu mun khana pathin alung hlai zo ta luwai le mun khana lung hlai zo ki nam ti chu test chi pe ding alung hlai zo ta ka sia chu ging to pe ding dana chu umai hi jam hiya chu ama ho hi vanoi le se na hin kho tamta umpa hi evena hi le ama ho dingin thanok bon nga mai na mi him hi na jong gali zo lova zon phat na gali sa na isat zo lo jong le si mi a jong sat the hin lai sans hi chu ong aba na in tunin christian hi se le hin ka do mi nei tu jing kai hin sa khu li in se ta vin hi cho ho jong se be se pui ti chu to ka sei no mi ama wang hi cha chen lu nu te ka ti hi pon e zong le christian hi lam dang ta hi dan i sei god jewa hi za chu iga min pha po hi christian hi angai na dola e hon ita san do lova e christian kiti hi bc li nga tilaya pakai yesu christa hung po hung pin katina a hung pin zowa bible in christian ati hi munthum mahin akimu in jehola chun khat ka ga se do nomin ama sepen pena hi ka hin sen dom ti family christian kiti hi christian kiti ko na hin min sa ham ti hi ga veleven ka nomin nei nikana seminar paper man wa chu ana phata na ngai hon he diu hi za Barnabas in Antioch Paul agaholin aticho agamu phalin amani chun hichi Antioch chun kumkhat tabang hi kipana thupa hlang samle hin anapang thanin achi le than nei mi ho ti cho Antioch ho ama ho hi zentel ho ama ho hin Jesu nung zui pathin thu sia kipana thu sia kal sung le ho chu Christian anati wa hi ti chu nikhani jong ne sei ta win sol cha te thil bol bung som le bung khat chang som ni le chang gu ma chu namu dinga hi ama ho hin Christian ti hi anamin wa we hi Paul lo ye lo Barnabas lo jin ke hoi Christian ke hi ve anati lo we hi jam ama wang ama ho zo chun Jesu nung zui ho ativa Christian anasa we hi jam Christian in saku anei jute asaku azwa principle itiu Hindu principle jang ise jo heta banga Christian in jang principle anei chi phamitele judgment thutan na jong umding ita sanu ichong resurrection Christa thodo kinna jong chu ine ju hi chu ribat Christa apin tha na amawang azoi se ju Zoroastrian ho ailovale Sikhism zo hi Sikhism ho banga avel ping ding wang chu Christina hin a umpo na hi zem ama hota san na pa achu ki khoi ding hi puvine hi chu I phamita hi spiritual thagawa ta san na pa chu adi hiding hi jam hi chu hoila ya ki mu am ti chu vele chun zon le kha thana bung thum chang som na chang gu ma chu bailam thana na koi hi chu ma sanga old testament na chun EPP na siamite le chon phatna tin tang thu som ki la ho jam abon che ke za chu thling se na zui ngai mi khadin thu pi chu kan ni ne ti han lang som la khat ani ta lo jong le ama chu chon sia la ding hi je ati ai hi le mi hi mena zo gul hi ta lo chu ai bangin pakai Jesu Christa hung phot ahunga ko na ahun thu pa choi ho gospel ki pa na thu pa ai po lu chu mi hi min chon phat na hi zo zai chuk zo lo ding hi ama ba ta san wanga mi him khat chu chon pha ki sim ding hi ti pa cho hoi lai pen ta cho
i principal pau chu huya mam ti chi ve na hi le hita ki sun chu kim we hi em azi chu pathinin hi banga hi vanoi angai lu de hin atita chang koi hi zong le amata san chan chu mang tha lova ton sot hin kem lo ton sot hin kem lo na everlasting anei theina dingin achapa changkhat chu apeta na hi atia hi pathen lo pi han lang kidang hi lo ong kidang ma yeng chu vanoya mi ching mi them hon alung don pen ta u chu hi chu mi chon si khat hui hing na ding le mi chon si khat chon pha akisim na dinga thila poi mo chu ana tam lu hi dan ha mi chon si ta in jong Krista chu he na pathin chu he na ata sana e hu hing pu hi je ka lagaw tun so na hin tun sot hin khuwa tun sot hin kem lo achan theina dinga cross a ki khet bia athi san long hla chun ke ma hi e that a hi tai ye e su thieng a hi tai ati thei pan chon phat na amu thei pa chu van no ya ki dang ya chu achapa chang khat chu apeta na hi je i tho jo sia chu ipi umam te mi him khat chu hilaya hindo na thodo kin na pa chu asei a hi tai ti chu thagaw na ma hu hing na thu i sei hi je thagaw na ma hu hing na sei lo bin ata san te hon van noi le sit hi ta salama jong ki hu do na anei thi ding we hi ji ti hi cham chang a chai na mong in sei le phen ka no mi na hi chalai ja chun nabung nazar leng pa in milim lin pita khat asain asimin sana in asimin hi yeti ai awai tong gu pehin asadan tong som gu ahlinge ti cha pom sangkaya chu sana asain amana tam na dinge o minu mi pate ho na de akol wa je na bila ki ba ho new cha ban min alak man cheng hi ai le izat man ta de ong lo pi mama vanoi le si na mi ho ako khoma milin milan ho vaibol ho thutan ho lengleo lal ho ako khoma dura phai chama chu thin so nakin avol dinga chu ako khom ho chun seki hung ki mudgin theile ahung ki mudgin semjang ki saigin azawa salangda gin ho azawa chule tum king thei cha tam ta ho zo si ahung gin pha ting le milim masanga cha abo khup che dingu chu ting le che bai abo dingu chu thu pi a hi je hi cha thu pi nung lo se chu i lo ding a pe na chu me thum sunga se lu ding ti a hi je hi chalai pe ta chun o su pi te ho nang la chun i pitina de o ti ka ngai to jin ke deng i ka ti de o tunin pathin mi te ho sadrak mesak chule abednego holoi chu aumovin ama wang pathina kuna thilamu chi phemi tele milim sim thu masanga bo khup loading chi bai bo loadinga umahi ve ama hon che che gel je vin abo khup niom pu vin hi thu chu achom lamin hin seitan katin chuzia chu mi hon report hin bolo judami te ho sadrak mesat chule abednego holoi hi lengpa namilim sim chibai abo povin amanga jok abo khu pove atita vinei hije chun thu chu ahung lengena ma ho chu ko khomin hom ta ne hi le ama ho ko khoma aum phanuwa thukki dong ho chu ipi hitam le ipi dinga ama ho chu hilai mula chu bo khup lo hi wam ti chu thudo ahung tan chije chun lengpa jong ama hok chu ado a hi le ama hon kabu khub hi na ve ate chu ke ha ama ho chi kilep lo hi chu ipe se yawa mi ti ala ma ho chun lengpa vitamin ke hon rong pathin lo pi ta kan jewin
nang man nei go go na me thum sunga chu e hu do te di wa hi je atiu chu e hu do te di wa hi ama wang yam te e hu do zo lu zong le ve te min ke ho wang hi na milim sim thu na sunga hin bo khu pu vin ka tin chi bai zong ka bo lo ding oi hi ti ngam nu hi chu la kidang ta chu nang la ke ni ti ngam te o ama ho wang hin ati ngam hi chu hi je chun min ata sana din det zawai hi ipiti am ti chu tu na conclusion ama ho hi ivet diu chu ama ho chu ban thad ho mi hat ho chu akut anung lama akan sa ovin mei thum sunga le lu dingin asol win a hi le ale lu na chi ho jin long chu ahung thi den ga mu ve ati chu ai wangin mei thum sunga chun ale lu hong mi thum chu ting le ala wa mi khat wang chu pakai wan til to bang khat jong chu mi li chu awa le le amuta vi ne hi pathian lo pi hen lang hiti chun hiti din mun amu phanin leng pa chun ama ho chu ako do ta sa ta in hung pot do vin sadrak me sar bet na go ho hung pot do ta vin ti na pot do vin cha ko na chu ama ho pathi ni tai tom ta lo ding hi koi ko hi jong le ama ho pathi ni tai to ma nei san chu ma ho hi god na ki pe ding hi ati le so ki ra hi ta ya ya chu tu dai sei no mu chu me na ta san na pa chu adin pia ding det jinga au ma hi le tlagaw na ma jong chu teng le ta salama jong su cha na do pi ta ka da hi ti pa chu som chai se ju hin tin pathin thu theng sei do ho i bon se ke yo wa ding in phathei bo pe ta wen